sembut metang ba kejala ba perston tensong hak sejan ulo ong ba kejing poi uti kunyang jing pang sya kani kejala kadai bai tang na kawe katelong kat kum kejithu ka jong u ya kate kipens kamru kat kum kejingwat pnia brale da komiti jong ka sarkar jala ka badan ye kiru sampang kenthop ye doktor ru Pi ngide ban penun kamru ke jabing ke common sense. Kolong ba kanne ke jingpang kami tang na kawi kasus. Bat kum malong mentak dei tangkan hi kasus. De ba pin ong banawe no we kam dei. Ngakwa ban keren ka basai kedar wat la ngamut ban keno ya no ru. Henrei ke jing sia kolong kawan tang na kawi kasus. Kamu tang na kawi ka family. Ngide ban sutu bai kata lada dei ba kawan nakawi kawe nganya thui pi kata la de ban yo hang no re hang no kala ban long honong po lani kala ban long sha west hasil senesha jante hills kala de ban don teringa ong pi ngakren be de ka basai hadin baka assessment ka bale na ki medical expert ki bingla thau ki committee ka ba head daw commissioner secretary jungi ha ka ba ki expert ki don lang ki doktor ki ba per ki don lang an ngilai keren ni slok ba kabawan ka de kasus ka de bitang nawai toh kumango pingam ong kumnur tang bakata kasus kawan nangta te ngatrai ngin nam ye dibit tan ye kata te tanggot namar ba kum bakalong mata kata ka de ka bangila identify ba kasus kawan nangta nak ada daung ikut street ya kini ki primary ki bat ki secondary contact ter stage by stage kenang bangin combat ban control ya kejing spread jong ne ujik pak nging la keren nak basai ba ngisu thu bakasus kawan nakata tang nang tate de yang ta bang opi tang ta filosofu ban ai ke conclusion kolong no namar lem dadai kumta ka outbreak ngatrai kadai ban lapoi but satu dari yang ta bang opi ba yam mangi na kaliang jongi ngisemba ka confine tang na katu kasus kumbalong hadu menta ka confine bit nang nakata kasus nakata ka daong opi ngiru ngistik bat ngi fokus ba ya kani kasus ka bahir ter kenang ba kanum spread hapo ka jelami kelai jong barokoi